tuntu ma chuan topic dangdeu hlek soi vele ta thungila Ronaldo le Al Nassr chungchang boruak chia tun hnaya kan ria a tuna tak ero ankar boruak hian thatlam apana Ronaldo po Al Nassr tan inlan le theitura ngai ania athil phut le du then khatte club nei tulam PIF lampoina remti sakte po an nei thu hriat anita ani hetiang kara hian khatiang boruak chia an nei tak hluaya wang khan topic ngai nom bik tur om theina hriata chumi chungchang chu tuntuma hian kan soidon ani Ronaldo hian Al Nassr tan azonin match ni akhelo hnuwa match khatdang akhelo leta a Ronaldo hian Al Nassr tan azonin match thum akhel talova ma se heng match thuma hian match masa pahni chau hi ati taw awanga akhel lote ania ain lan lona match nungber AFC Cup Round of 16 first leg a hian Ronaldo hi ti taw awanga inlan lo ani lo ni in report ania team kai hroi tu in Ronaldo hi hadam ritura adu zoka wangin achhor lo mai chawni in tarlan ani engpo ni sela Ronaldo tel lovin Al Nassr hian match thum an khela nena an chang fai veka Saudi Pro League ka match nia chakin AFC Cup Round of 16 first leg ka po khwalmola an chakani chu wangin Ronaldo an adu ber mai Saudi Pro League ka champion be seina anei athian ten an chinung zel te po ati theyanga chu tiang kara chuan Ronaldo hi lo kir hnaya ngai ani boka wangin Al Nassr tan po chanchin lom om soitur om vele ta ani Ronaldo hian ati taulai khan Al Nassr fans lampoin Ronaldo hi an thlop leya Al-Ittihad an hne tumpo in stadium a pungkhom fans ten Ronaldo number 7 an keng fura Ronaldo an thlop zia an lan tirani kha Ronaldo ani to chuan a kentel hi alangsar thina tun hnaya report thara chuan Ronaldo hi Al Nassr tan ain lan le to don ti te hmu tur a om ma se season kal mek zoa chuak thut thei ani thu ero kan la mutel fan bok engpo ni sela tuntuma boina an to khan an mania pressure dang asiam ti hi chu thil chiang ani tuntuma an boina hian zia omlam apan ni in ngai thei ni ma sela heting ang boina Ronaldo le Saudi in then pha theina khop hial ngong nei thei ani awang hian Ronaldo le Saudi Arabia hi lawin then ta sela chu chuan enge angong thei thil kan soidona Ronaldo in nge Saudi Arabia hian Tuar na theizo kang ti te chumi chana tur chu kan ngai tu thiam theinan kan soizau don ani he kan soitur hian Saudi Arabia a Ronaldo hi eng angchia poimo le hlu nge ani na Bâka soi Hlut nge ania alo hlutak tak ti te po hi ati fia zual nge kan be sei Ronaldo hian kum sangni somni pahni kum tira Al Nassr hi azoma Saudi club house hian kum khata paun maktadoi za somsari pasari lo an peya khovela footballer lo tamberani upat alama sumlama amuk zual luaya ma se sumchau a lauti ero tu hnaya alanga chu ati tau chan kha ania champion adua no moi choya du chumi thlen zo tur khop chuan club nei du ten ma an lalawa angaya alung oi thei talawani alung oi lo chan kha chu mumal takin video hranin kan ti chua to kha ti chuan alung oi lo nakal zela Ronaldo hian Al Nassr hi chua san a hre lo ti te Al Nassr hian Ronaldo hi hral mai an hre to lo ti te hriat tur aum zui ta noka ai newsin ati chua thulenga phei kha chuan Al Nassr hian Ronaldo hi paul maktadoi somli pathum velin an chua tir phal ti te hmu tur aum ta hiala atakani ngat chuan club dangin hetiang zata an leingam lawani poin Ronaldo hian adu chuan ama ain le chuak theidona Al Nassr hian Ronaldo hi uibe luitlat antum lauti na te po akok theidon ani Ronaldo hian Al Nassr tan akhel hnuwa Al Nassr el puilian Al Hilal zom narem chang aneya chu FIFA Club World Cup sang hi somni panga kheltan ma khan ni in ma se Ronaldo hian Al Hilal somna anola khamitum khan FIFA le Saudi Cup nei tu PIF te khan FIFA Club World Cup ti hlut zualna turin Ronaldo hi man tangkai antuma Al Nassr atangin Al Hilala lon emo asuana FIFA Club World Cup a inlan thei tura siam rem andu ma se Ronaldo hian in enkol that adu awangin FIFA World Cup khel tur thlir chunga halutuk lova om adu zok thuin achanga chu Bâka chuan Al Nassr atanga an el puilian club Al Hilal zom adu lo ti po tarlan a omani Al Nassr tan phatsan tu ni adu big lo ti na te po ani thei ome ti chuan Ronaldo hian Al Hilal zom talovin kumsani somni pangani puilain Al Nassr tan rin omna thu atiam tharta zoka kumni dai contract aziabel chu wangin tuna hian kumsani somni pasari thleng dai contract
Al Nassr a hian anei mek ani he a contract nei mek a hian kum in sangni somni paruk ni puilain Ronaldo hi adu chuan a chuak theiang chona thar ma chon adu ani chuan a chua phalsak ani yang tiin Klaus anda tel ni te in tarlan aoma hei hian football khovel beng aver hlak bok Ronaldo contracta ham thana anda tel nia tarlana Al Nassr hi Saudi Pro League a champion puyani chuan bonus pound maktadoi riat adongang ti te Golden Boot adongani chuan pound maktadoi li adongang ti te Asian Champions League an qualify ani chuan pound maktadoi ruk point panga adongang ti te atel noka Al Nassr a hian nei tu ni na share 15% anei ta bok ni te in tarlan aoma heng bak ham thatna a chen na le veiwana lam thlenga ol samna siam thei tam tak contracta anda tel boka Ronaldo hi Saudi Arabia a hian ani hlo hle ma se Al Nassr champion pui adu na ril ru le club nei du te malak dan ain mil lova PIF hian Ronaldo hi an duat hle e tilo chuan an fapaduat hi atitaw tlat maya in then lam thlengin ari ring ngal hle chuwang chuan Al Nassr le Ronaldo hi lawin then ta sela Ronaldo hian Saudi Arabia hi chhuah san ta se tu zokin nge tuarang ti zona hi lian zokin alo omta ani Ronaldo hian Saudi Arabia apan nuwa footballer langsar taktakin Ronaldo nung anzuya Ballon d'Or dong tote Premier League club captain amben shreng phak ngei te po rol thar thang duang le mabak engber pola ngai te wanglai hun mang mek le wai thalam chenin Saudi Arabia a anlut ruya sumpo amaka tam aleng velani Ronaldo nuwa Saudi pan player te a Ronaldo an ngai sana wanga Saudi pan shelo pha an omnoka Ronaldo kong sut kwak mangtangkaya sumle paya lokna tamjok telna na Saudi panta an ombok Ronaldo hian Al Nassr kor ahak nuin Saudi Arabian football hi khovelin angai venta hleya chu chuan Saudi lam lokna tam tak pein broadcasting a po ramza chuang daya Saudi football hi entheya pek chua ani pha ta hiala khovel huapa streaming site lianber te jingami dazan le canal plus Bâka Sony temek point Saudi football hi an tuam ta zela Ronaldo luma a Saudi football in ramdang akai tam lo te reng nen Ronaldo an nei nuwa ramza chuang daya anin zar phar bel ani chu chuan sponsorship le commercial lama na satakin lokna athlen boka Saudi Pro League po a house sot an mani bom tu sum atam hluai sia chu lokna chu Saudi Arabia hian antel chiang hle Al Nassr in khel phe chu N2 home le away ya a chorwalin anpung na sa hleya Al Nassr hian social media kaltlanga zui tu po maktaduai tam tak an nei bel ani Saudi Arabia hian tourism lam thlengin Ronaldo hian mason na athlen kum som kalta khan Saudi Pro League hi viewership angjongin a chorwalin N2 maktaduai somni panga annia ma se Ronaldo an nei nuin N2 hi a chorwalin maktaduai zanhi somnga an hol phak dai bok Saudi League president Peichuan ti hian asoito ni kha Ronaldo lokan ma in kan league hi khovel ram somthum panga vela pek chua ania Ronaldo alokal nuin khovel ram za somnga chuanga pek chua ani chu chuan sumdon na lam thlengin inrem na bung thara min chuan kai tira mipa ngai ve mai te chuan Ronaldo nei omzia hi anman pha kher lawang he muna hian arei thei angber ani hi kolkan du ani atia kha thu khan Ronaldo ngong chua thil tha atam tham zia atifia le ome ti chuan tu naya anbo ruak chia kara report viral omzui ta boka chu Fox Sports Saudi Pro League cover tu pakhat chu anin nuk dok ti ania hei hi broadcasting lama Saudi tan tlang niamna lian tak atling international broadcaster dang Saudi football cover ti top lailok an ombok ti te omzui le zela hengte awang hian Saudi football hian dollar billion ni point palivel an chan der to ni te in thu athang bokani atoi zonga soi chuan Ronaldo aom chuan Saudi an lok ol ola Ronaldo hi in khel tura aom lo ero chuan Ronaldo omnuwa an hlokna atangin Saudi hlokna aniam duai ani chutiang ani awang chuan Saudi Arabia tan hian Ronaldo hi chan ngam chi ani don emni chu zona chu rilruwa aom ngal mai thei Saudi lam tan po hei hi thutlukna siam har satak tur ania Ronaldo kentel thil tha le lok atam si Ronaldo aom lo vai chuan heng hlok na hi 100% deuh tho chan vek na chance asang ani ma se Saudi lam hian Ronaldo hi an hmang tangkai tok to em ti lai hi ngai tuana aom tela
aom zia chu Saudi lampan thar player te a hian Ronaldo awangin Saudi anpan to lova sum le chandang awang Zawka Saudi anpan ani chuan Ronaldo hi ama angkha chuan player laklu konga Saudi hian an tangkai puitok to lo ati theiang chutiang ani chuan Ronaldo hi chuatir po ni sela Saudi hian player tha laklu an harsat pha vak chuang lovanga kong an hongfu laklo to boka an lalu chunzom zel thein arin omani ma se ti angai na laya oma chu chu soifia talokila player langsar tamber hi Ronaldo hibna awanga Saudi Hlut an lani vai chuan Saudi hian antisual let der dona Bâka Ronaldo anga lokna le masona kengtil na sa hi player danga an ommia lavani chu tak chu Ronaldo ro pui big na a special big na le a tholok big na Saudi tana uiber tlak ani na ani Saudi Arabia hian Ronaldo hi chanta sela Saudi Arabia hian football project an nei Ronaldo atanga anti hlotlin mek na Ronaldo awanga sumle pai Bâka khovel riat le du sak ni na konga lokna tamtak antel mek hi atop deuh vek thei hialang ram anga footballa an phur tharna le tuina Ronaldo awanga an mani ram chunga football ngai Hlutna pung hluai hi aniam ngal kok thei tura ngai ani bok khovel media lian sang sang ten Saudi Arabia lam an ngai ven lovanga an nu chonang chu chuan sum tamtak streaming site sang sanga changa an don thin ati top don ti na ania sumle paya lokna atlania manga khovel ram sang sanga Saudi football live a pek chuati top ani bokang Ronaldo aom takawanga Saudi lam hoita te hi Ronaldo aom lawa Saudi lam nu chon le mai tura ngai te ania sponsorship a ama an phak don lo na sa ti achiang boka chu chu sumle paya an tlak niam na tur atling don khothang lamin Saudi Arabia lam an ngai ven lovanga khothang lam hi football industry len berna an ni awangin hei hi apoi thui thei don hle khothang football khela tangin Saudi hian player tha an zonga ma se an thom alen lo chuan player min thlengin an harsat pha thei ani stadium a in khel en2 an claim sot bokin arin oma Tony Cruz point Saudi hian Ronaldo hi an chet lawani chuan an league hian n2 mumal an nei lovanga nasatakin an tlaniam zuyang achan chu Ronaldo hi khovelin Saudi Arabia angai ven chan bulber ani awangin ati ani kha adik le point ashiat chu wangin Saudi Arabia tan hian tundin hmuna Ronaldo hi an chan ani chuan an chan tel tur atam lutuka chu wangin Ronaldo hi chua phalchi ani loti achiang le ome chu an mu chian ema wangin Saudi Arabian club lian tak tak nei tu PIF point Ronaldo lung oilo na chan bera soite ngai tuain Ronaldo ti lung oi ri phot an thang ni in thu chua aom ta a kumsomli pakhat mi Portuguese superstar hian aphut lian tak tak PIF lam hian ti hlotlin sak anrem ti ta ka wangin Ronaldo po hian club tan in khelle atum ta ni in alanga PIF hian club a thok tu zong te hlo an pek lo pek vek anrem ti ya club in rel bol na mo phurna lian chel tu sporting director Simao Coutinho le CEO Jose Semedo te hi anthu nei na peklet anrem ti boka ama in hemi te pahni hi anthu nei na lak sak ni in an na thu nei taka an tho phal sak an ni lova ani hi Ronaldo nena in kum kai na thatak nei transfer a po Ronaldo ril rumin na lam on chunga ma lana sa berberte an ni ya Jose Semedo phei chu Ronaldo thian thatak ani nge antan Ronaldo hian thil phut anaya PIF lam hian Ronaldo chan ai chuan ti in an hial ngam talo ani bere hei Bâka hian transfer kongka hon huna PIF hi an thutiama anding hetem ti en zui tur ani dona Ronaldo an aphut angin PIF hian transfer a chet an lalawani chuan Ronaldo hi input chuak du ngei tura ngai alani chu wang chuan PIF tan po Ronaldo meu laka anrem ti thil te hi chu an zui film khur le atul don ani Saudi hian Ronaldo hi an chel lui du lova nipui huna emo an chwa tirta ani chuan Ronaldo ta na ui thei tur chu Saudi Arabia a hlo ang hi khoirama ma a hlo phak don lova sumle pai lama a hlo atlem deuh sotang a hau satok to kan ti mai thei ma se ama hian hau satok to ala in tilo ani arin oma sum tam tak hloa ala in khelba ka sum tam tak hlo zel turin contract thar nikum loka ajiak thara ham thatna dang nei turin midang tenen inremna an nei boka heng hian laklu lama thanem alangai hle ti engemaw chena chuan ati chiang ome
ma se heng hi lo top ta po ni sela atuar zui vak don lova chuwangin Ronaldo tan Al Nassr chua san hi sumle pai lama lok lo pha na nidon ma sela chiat na tur em chu atling phak lovani Ronaldo tan khovel huap top club zom tur anwang ve toinarin oma achan chu awang lai apel dai towa heti chung hian ramthen khata ero Ronaldo tan mun ala omdon lutuka chuwang chuan Ronaldo tan Saudi chua san hi top na anidon lova adu chuan ramdanga atan mun aomdon ti achiang hetiang ani awang hian Saudi Arabia le Ronaldo hi in thenta sela Ronaldo tor tur le chan tur ain Saudi Arabia ina ator tur le achan tur hi anasadai Zawk ani Saudi Arabia hian Ronaldo hi an chan vai chuan an football din mun angong na sat tur zia kan soikha kha Saudi lamtan chuan achau omlo viawin arin oma hengti awang hian Saudi Arabia hi chuan Ronaldo hi an duat ri phot atulani chu antana thaber tur po ani ole khatichin kha tuntuma kan topic kan soizaw theina chu nile ri phot ro se